بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. خدا جل جلاله دوی ماها هاند روژیاگ ام دگرن، طاعته گو ام دکن، دعای گو ام دکن، به درگاه قبول خدا قبول بکن انشاءالله. آمین. گلی جماعت گلی مسلمانا دو صورت سفت اب آیتا گو دست بکرنا خواندنا خامخوان خطاب رب مجل جلاله بما مسلمان رأيه، خطاب رب ما بما أهل إيمان رأيه. ایگو ایمان آنین بخدا، بپیغمبر خدا، بملائکت خدا، بکتاب خدا، بقیامت و بقدر خدا جل جلاله. گلی وان انسان و ایمان آنیه ما اجور تجارت کی بیجم، از تجارت کی دلالت بکم، از تجارت کی جور اشارت بکم، وقتی گو ونوی تجارت آهانی بکن ون عذاب کی بإيش ون خلاص ببر. يعني خلاص بنا مربي قيامت ده تجارت الدنيا آگو رب ما جمرة تعريف دكات تنجيكم من عذاب أليم. اف تجارت هاني وش عذاب خدي خلاص بكش، عذاب کی بإيش خلاص بكم. يك جوي تجارت هاني تؤمنون بالله ون ایمان بخدای وینن. معلوم یک جو رکن ایمان جی ایمان بخدای ای اول، یعنی بهبونا خدای، بیکبونا خدای، بوحدانیت خدای. قال جماعتي ایمان بخدای نگو هما ام بیجن اشهد ان لا اله الا الله، ام شهادتی دنگوش خدای پیفتر اله تنن اوینا تنینینم، بلکہ ایمان خدے امتثال الأوامر واجتناب النواهي. تشتے گو خدا جل جلاله امر تپے گری توی تشتہانی بینی، تشتے گو خدا سر تا فرض کریے، تشتے گو خدا جل جلاله تجیر مجبور کریے توان تشتہانی بینی. یک امر خدا جل جلاله روشی گرتنا دمها رمضان ده، يعني اف مها رمضان مهكي مبارك گو امتد روجي دگرن اجانا في خبردان بيجم وقتك مها رمضان وره ام بيجن كي رب ما جل جلاله السرما فرس كريه امر رب ميه و ام بوي شكلي بگرن. aynı zamanda Peygamber aleyhissalatu vesselam دبی وقتی گو درته سر منبری سه جارا دبی آمین. پشتی گود قده حضرت عمر رضی الله عنه دبی یا رسول الله تسه جارا هر باسماکی یعنی هر پیلکی تگو آمین آمین اما من تو کس کی نگیری گبتر خبردان. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی پیلکا اول جبرائیل هات اوی بدعا هانی کر گو یا رسول الله ایگوش امتا تاتیک و مها رمضانی بکیج مها رمضانی روجی بسد وره بخیر و برکتا فی مهی خب خده ندعفو کرن خلیل سریوی به و یاغتا خیره نبینه ببلخته. پیغمبر علیه السلام گو آمین. ایگو تیک و مها رمضانی چما؟ چونکه ماه رمضان
مها عفو كرني مها غفراني أولي رحمته أورتاوي مغفرته صوناوي آزاد كرناج عذاب جهنمية إن شاء الله بفي شعورا هان الأمروجي بقرن قالي إيمانا مجبوك ما إيمان بخدي آنية جل جلاله أم في مها هان الروجي بقرن وبيغمبر عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين وقتيقو مها رمضان تي دري جنتي فدبن دري جهنميتي انقريدان والشيطان بزنجيراتي انقريدان تين بغلا مشكرن دمكي تجارة ماي أول تشتيقو ربي مجمر قوتية أجور التجارت كي بيجم وقتي قنوي تجارت آهاني بجيبين وج عذاب كي بإيش خلاص ببن إيمان بخده إيد الدويا ورسوله إيمان پیغمبر خدا يعني إنسانك بخده تني إيمان وينه بپیغمبر خده إيمان نين چه نابه چونكي لدو أمر خده إيمانا بپیغمبر خده رب ما جل جلاله دو قرآن دو آيات كي دنيا ده وما آتاكم الرسول فخذوه تشتيقو پیغمبر داوي تشتهانش فرا بقرن أمره وما نهاكم عنه فانتهوا تشتيقو پیغمبر نهي وجه كر ونجي خوشي دور بكن يعني دو أمر خدير أمر پیغمبر عليه الصلاة والسلام إنسان مسلمان لازم إيمان پیغمبر خدي وينه إسيا وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وندريا خدا ده جهاد بكن بمالي خواه وبنفسه خواه قال لي مسلمانا دبر آيات خدي جل جلاله وقتی گو بحثا جهاد تکرن پیشی جهاد بمال داوی کی آب نفسه مفسر و خبردان هاند بیشن انسان گو مال خود نکار بدریا خودی جهاد بکه انسان گو نکار به مال خود ریا خودت بده او انسان نفس خود نکار بده یعنی وقتی گو مرف زانبه لجيكي العالم اسلامي هناك مسلمان گوش بو خدا جهاد دكن هبن لازم مرفش ببالي خواه بوار آلي كار بره وياخد امن مها رمضان بنرن چوا گو بدن خواه لازم امروجي بگرن مال مي گو هبجي بوي مال هاني ام دريا خديد انفاق بكن ام زكاة بدن ام فترة بدن ام صدقة بدن چونكي اف مها هاني مها غفراني ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون خدا جل جلاله اگر مو بخدي إيماني وينن ون پیغمبر خدي إيماني وينن ون دريا خدا ده بمالي خو ونفسه خو جهاد بكن اويناج وردها چيتر اگر هون زانبن لدوفانا چه هيا يعني الرب ما جل جلاله أجور التجارت كي بيجم قو ونوي تشتهاني بكن وش عذابي خدي خلاص ببن إيمان بخدي پیغمبر خدي جهاد دريا خدي دو وقتي قو ونوها بكن يغفر لكم ذنوبكم أوي خدا جل جلاله قنهي وعفو بك شواقو رب ما جل جلاله دا آيات كي دنيا دا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ببال عفو كرنا قناه خوشترف خديد عجلة بدكن بهفدر يارش بكن بهفدر باز بدن بالوي عفو كرنا قو خدا جل جلاله قناه وعفو دك لازم تشتغو بب سبب عفو كرنا قناه ما أموي تشتهاني بكن يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث دي خدا السون دخون بخدي الروح هي حفتي جار ويعطى الروح هي سجار زيدتر از استغفار دكم طلبا عفو كرنا قناه خوش خدي دكم
قالي مسلمانا دفي مهاهاني دي ام دها بيتر دها زيدا طلبا عفو كرنا گناهي خوش خدي بكن ام دها بيتر استغفار بكن ام بريد مشيان ام شوارع استغفر الله بيجن استغفر الله ام المالا خو بيجن ام روندشتي بن وقتك ام قرآن خون بن ام إلهي استغفار بكن ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار پشتی خدا جل جلاله گناه و عفو بك اوی خدا جل جو داخلی جنتنا باخچنی گو دبني وان رجم دهرك ومساكن طيبة في جنات عدن اوی خدا جل جلاله وداخلی هنك مسكني هنك خانية هنك قناغي گو گرچكتن خوش ذلك الفوز العظيم خدا جل جلاله دبي ان خلاصيا مزن افينايه قال لي مسلمانا امجي وقتك والقران دنرن اول تجارتا گو خدا جل جلاله جمر بوتي ايمان بخده پیغمبر خده جهاد دريا خده ده ان خلاصيا مزن افه امجي الگوري وي لازم ام بمشن لگوري ايمان اخو ام ياشاميش ببن لگوري ايمان اخو معاملات مچه ببن لگوری ایمان ما خبردانی ما چیفن وتسونا وفات ده اگر ام للدنیا لگوری ایمان فیاشامیش بفن ده قیامت ده ان شاء الله بخلاصی کی مزن امو مسلمان امی خلاص بفن رب ما جل جلاله وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين خدا جل جلاله دبیما یاردم کش طرف خودی ده او فتح کی نیز دوینا ده خدا جل جلاله اشارتی بالفتح مکه دکه پشتی گو پیغمبر علیه صلاة و سلام جمکه هجرتی مدینه دکه پشتی و بحش سالا پیغمبر علیه صلاة و سلام دخونا خدا فتح مکه دبینه چونکی خوني پیغمبرا اوجي وحيين پیغمبر عليه الصلاة والسلام خبر الصحابي اردشينا خو حاضر بكن امي هر فتحة مكة هنك انسان قو دوست وان لمكة بون مكتوب ياسكرن بيركي جمدينة درباسي مكة اوي ببه او مكتوب هاني داني قوتي في مكتوب هاني وقتك تقهاتي مكة تی بدی فلان کسا دندره وی مکتوب دیاز کرن اوی پیغمبر علیه صلاة و سلام محمد و اردی آخوه اوی ورن فتح مکه براهای وجوه هبه وقتا کی مکتوب تسلیم دکن تابی پیرک درتی او دچه خدا جل جلاله بوحیه جی پیغمبر علیه صلاة و سلام دبیشه پیغمبر حضرت علی و حضرت مقداد دشینه دبی هر نوی پیرک تعقیب بکن اوی مکتوب جه بستینن برا خبر اهل مکه تنه بجميع فتح مکه حضرت علی و حضرت مقداد درن مقدار کش مدینه در باست بن اوی پیرک هان زر دکن او پیرک مکتوبا گو دانه وی مکتوب دناف پور خدا گره دایش بو خاطری گو کس نبینه جر تعب دبیجن کی او مکتوب اقدانته و مکتوب کابدمه پیرک دبیجن کی دبی کس کی مکتوب ندایمه های مشتوتش کی تنه چه قالی اصرار دکن پیرک دبی اصلا تو کس کی مکتوب ندایمن گلی جماعتی تدیمه گویا تجارت آگو مرفج عذاب خدا خلاص بکی یک جیجی ایمانا پیغمبر خدا صحابی پیغمبر ایمانا وان نیزه بکن چقا اصرار دکن پیرک دوی مکتوب تتشکی مرتنه حضرت علی و حضرت مقداد حاشا دبی والله توی مکتوب در نخی نمیت تعذیب کن چونکه ایگو مشاندیه بدو تخستیه حاشا او انسان درواناکه او انسان خودی جربوتیه او انسان وحی جرهاتیه الا هی توی مکتوب درخی او پیرک رادبه مکتوب دردخینه و لوما حضرت ابا بکر رضی الله عنهم دشبا معراج لوقت گوش پیغمبر دبی شی قریشی پید عسن دبی کامی هر باها والیوی
قالوا أبو بكر دفي قونية دوكوان دشن مش دبي يانا محمد عليه الصلاة والسلام دبي أدعيش بشمو قدس شريف جي قدس شريف از دركتم آسيمان حفتا مبخدار تكلم كريا الويدر الميش فرد بوي وهاتية جي حضرتي أبا بكر دبيجن حضرتي أبا بكر دبي أنا في خبرداني محمد قوتي عليه الصلاة والسلام أهل قريشي دبي ري أو هوالي قوت بي باوري تبي إيماناني أو بي تشتهاني ادعادك حضرتي أبا بكر دبي والله محمد قوت براس عليه الصلاة والسلام وجوي شاغي عنوانا صدقتي أبا بكر دوقت معراج ده تسجيلا مش دبي وبشر المؤمنين خدا جل جلاله دبي مسجيني بد مسلمانا في اجتهانه لازم امجي لقوري امري خدي نهي خدي حلال وحرامية خدي حلال وحرامية پیغمبر عليه الصلاة والسلام قال مسلمانا امجي حركات بكن پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي مهاهاني ده دبي ايقو دحب جوت دحب شفتا دريا خدي صدقه بده انفاق بك هنك جيت بين دحب حيوان هنك بين دحب عربه هنك بين دو وقت البيجه هنك بين دو روجي قرسنا دروجا ايغو دريا خدي بده د قيامت ده جي طرف ملائكه خدي تي غازي كرن يا فلان كسو افتشتي قوت الدنيا تا انفاق كر ابي تشتهاني daha خير ترجر اگر انسانك الدنيا دج اهل الميجبه لميش كربه د قيامت دوي دريه جو جن درباسي جنت بن اهل باب الصلاه جانا انسان في خبردان هاند بيجه دبي كسكي حاشا بالميج نار جنتي وبالميج نار جهنمي انسان بالميج اخو جنتي حقدك بن الميج اخو حاشا جهنمي حقدك وقت قوام عبادتي اخو القوري نعمتي خدي صايميش بكن ذاتا القوري نعمتي خدي ام تعبوديتكش خدي رناكن اما اجبوق امري ربي مي ربي مسر ما فرس كريه ام الميج اخو بكن دي قيامتي بفان الميج هاني ام بن مستحق الرحمه خدي ابرجر في خبردان البيجم دي قيامتي دي وقتي انسان درباسي جهنمي بن فلان كسو شمر كتي جهنمي قالوا لم نكن من المصلين دي الدنيا دي ايغو الميش كرن ابدا جوان بون بيشن ايغو دي الدنيا دي روشي دي دي جنة دي دريكي وي ريان دي دريا هانر درباسي جنة دي بن ارتقا انسان تينابن يعني دي روشي دي مها روشي دي ايغو الدنيا دي امري خدي بجيتينين او انسان هاني دي درير درباس بن دنیا ده ایگو دریا خدای ده جهاد کریه د قیامت دوی دریه ناوی وی جهاد وی دریر درباسی جنت دبه حضرت ابا بکر رضی الله عنه دبه یا رسول الله عجبا انسانی که هید وان دریا تور درباس دبه هم دریا المیجی ره هم دریا روجی ره هم دریا جهاد ره درباسی جنت ببه ما ضرر کی هی انسان کی دوانر درباس به پیغمبر علیه الصلاة والسلام به نا و از امید دکم کی از باور دکم کی یا ابا بکر تی یک جوان انسانی گو دوان دریا توار ور گازی کرن و درباسی جنت ببن رب مجل جلاله مد قیامت ده مجب خیرا ایوکی ابا بکر رضی الله عنه درباسی جنت بکن رب مجل جلاله بسونا آية سورة صفد يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله قال وان إنسانك وإيمان آنية ببن ياردمجي دين خدي آليكاريا دين خدي بكن آليكاريا قانون خدي بكن آليكاريا قرآن کو خدي نازل كريه آليكاريا وي بكن چوا گو خدا جل جلاله دا آیت کی دنی دے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ خدا جل جلاله دبی اسون دخم از قسم دکم ایگو آلیکاری دین خدای بکه
اوی خدا جل جلاله آلی کاریاوی بکن. اگر ام آلی کاریا دین خودی بکن والله وی خودی آلی کاریا ما بکن. ام دوش دین خودی بردن إلا يدروي دنياي دعوي خدا جل جلاله فرقكي طائفكي قو أو طائفة هاني آلی کاریا دین خودی و خدا جل جلاله وان غالب دکه ولی روی دنیای هبن. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. چواگو عيسى كر مريم جحواريين را چواگو اي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بين صحابي پیغمبر ده امت بری پیغمبر ده علیه الصلاة والسلام یاردمجی دین خودی ای پیغمبر خودی ای عیسی علیه السلام دقوت الحواریین حواریین اج عیسی رگو که علیه السلام امی آلی کاری دین خودی بن. یعنی اصلا دا لحقیقت اخوة وقتی گو ام بنرن ام قصوری میزنکن ام مسلمان آنا آلی کاری دین خودی حقیل ام ناکن. وقتی گو ام آلی کاریا دین خودی بکن کسین لک لد بسمل ده قهوه وکری گرک ام نهیلن هبن. ام آلی کاریا دین خودی بکن ده بسمل ده جیه گو انسان پی بفتر خوارن و خوارنه لقنته بن اگر دونرجی بن اگر دکان دنی بن گرک ام وینا نهیلن چونکه آلی کاریا دین خودی وینایه. نگو ام الجامعه رونن ام آلی کاریا دین خودی ده امجی اسلامیت خوازن ناخر چونکه خدا جل جلاله الله أكبر دو قرآن ده برا أمت کی جوا دعوة إنسانا بك بال خديبه و أمري وام قنجية بك نهي وانجش خرابية بك ام وقتا کی في تشتهاني بكن ام آلی کاریا دين خديركن وقتا کی ام نكن ممكن خدا جل جلاله شواد سورة کی دني ده فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إنسان جو مخالفة خدي وبيغمبر خدي دكن برا بترسن فتنتني مزن ويقطع عذابني بإيش بسري واندوار برا جونا بترسن. ده حقيقة خدد عالم إسلامي ده إيرو أميزد كن أن فتنة مزن وأن عذاب بإيش ده عالم إسلامي ده هي. وقتی گو ام نفسا خسور غلامیش بکن دیمکی مجی حقیل آلی کاریا دین خودی نکریه ما حقیل آلی کاریا اسلامی نکریه ما حقیل آلی کاریا قرآنی نکریه لو ما خدا جل جلاله مبان تشتهانی امتحان دکه رب ما جل جلاله ما بگن جوان انسان گو رب ما گوتی اجور تجارت کی بیج وقتی گوی تجارت آهانی و بکن مش عذاب بإيش خلاص ببن أو تجارت قالي مسلمانا إيمانا بخدي إيمانا پیغمبر خدي خزمتا دريا دين خدي ديارة مجوان بقريني الفاتحة.